Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kapna kendeng kabadai kawai ni kilau kentang kabadan hakasnong paham sken hapo ka right nong lingdo Ribhoi district haga khandai trik uyayong arhazar arpuway la ithu sendon ya ka kum ka jaka jngok kai perthai bad la play pat ba sendon ya katai ka jaka da chairman jong ka Meghalaya Tourism Development Corporation uba sanbor sulai hadin ka jingshim khia jong ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum. Hagani gasngili dan langru uba Meryl Bonds Im MLA jong Kanongpo constituency, uba Balajit Rani MDC Kanongpo constituency, uba Gerald Samuel Duya, General Secretary Tour Operator Association of Meghalaya and Tour Guide Association of Meghalaya, uba Plelat Tiuso, Chairman jong Ribhoi Tourism and Environment Development Forum, kinongilam right bakentop, ya uba Sensi Lingdo right ka right nong lingdo uba liandar nong shli pator ka right lingdo kilongsan kimansan jong ka right hireu rangba bat kinongelam jong ka RBTEDF bat ki khon ki hajar jong ka right. Laong ru baka pena kendeng kadai kawai ni kilau kentang jong ka right nong lingdo kabadan ka jinghe kumbah nyu pusan hektar bat hakani kalau kentang kadon ru ka krem basyong kilang badur lani kilambit bat kadai ru ka krem ka bahe tam kabadon ru ya umau sendok nangta ka jakale nyam ki menbarem ka klau berben da ka jingkup ki deng ki se ki sentiu ki skot bat ki jaj dawai ken bat ki bahar rukom. Kadon ru ka jingai baki breu hakatai ka raj ki juan ra yu sembai japna ne khaupna nagani ka jaka bat hasanda jongkane ka jaka kadon ru ka wa ngai bat hakatai ka jaka ki jungai ru bo udon urengkau ubusyong basa ban pej bat khmi ya katai ka lau kentang hagani ka pena kendeng la jupen long ru ya ka kenia ka kriam ba sisen sisnem da ka kur makri hapo ka right nong lingdo da ublang bali rengkat ka duai ka phirat nakabenta ka jingker khu yiki khon ki hajar hapo karai la manaru yiki pajba ban leka shagane ka jaka badru ban ambet ban le kulmar ni kren yiki tin klemakor namar kadai ka jaka bakentang. Yang juga forum juga nilai trail situ menprio ikan ini kejaka ban pelong ikan ini kejaka kum kawin ini kejaka cuma kai pertai agak jadi trail rengkat bat kador barai ke actually ya kan kakam nila temu nadu nila sedang ya kan kakam nadu arjar hat kandai bat ngidang perkat bengin pendep ban lipat bah ho arjar arpo Huse namar jaga jingjing shop no jaga ne ka khlam nim sim lala shu ban pelong ya ka ban lipat bah ya ka hau benai ba tu benai Februari arjar arpo kumta kelas susah no kumtu ban tau snem ni da sukmen e na kalian ka forum ba tingkat ba ka dorai nilai yeshim ka senjam ka ba e ba ngi ban pendep no e kani ban lipat ba no e kani di menta kasi kalau urlong kum ba kalong menta bat ka jing angnut ka jungi ha bangi lapli kani ka jaka ba kani ka jaka kalong ka we ni ka jaka jungo kai perthai mo ki ba hapo ka Ribhoi boy ke jungi ba hapo ka Ribhoi boy jungi ki don kini ki mau ki badon ka story ka jingthu khana mo pateng na do ndai thai bat kani ka pana kandeng kamde bang ka don tang kani ka krem lambit angni
hakani ka pena kendeng kadon ka story ka babon ba alor jongka ka bangila bantip bagadi ka jaka le kenya jong kikur makri di juan ra ya ublang beli hakani ka jaka ban le kenya le khriam swa ban pelong ya kasat saja bat umde dan kataru ki juyo ki juong ba nakani ka jaka ke area ni ki juyo aru yutu sembai pena kan mo kau pena bagi ong bagi juli ra ki juli thong ki jura nakani ka jaka bat ka basung khla ka long ba ki juyo thu khna ba kani ka khlau bro khat ni ka pena kandeng kadai ka we ni ki jai khlau ka babun kini ki medicine ki kan bat dawai nakani ka khlau ba pila ban yo te kum ka forum ni sim initiative lor kani baka jingdon jo kani ka wa umngei hang de pilai kani ka wa umngei ka don la ka jong ka story ka jong ka nang te na khli jong ni upna kandeng ka don kani ka wa umngei ha ka ba ka don ka jitu khna bo don wi ubriu ubalak lama ki ong rendang briu yo ta ni sapen i hapo di channel te ka long ka jing internet baka don ka story lor ka ta umdei tang kata ka don ka sing er ro ang te po ka sinong umngei kata ke is ka sing er baka mi kata ka ka baka mi ka long ba kinu kiru temen ki bahapo kani karai lada ki jukwa bandi ya kata ka ka jingok temen joki ti kidon ki badi ki koi na ka jingpang kidon ki badi pan ki poe ka bayap no kum ta ka long ka story te ka long ka basong khla lada piya ya kani ka wa ngei nang ne terter serum ka don ka sha wandam ni kot sati sha jan sakoi kuna satai te kani ka jaka sisa ka long ka ba itona hadu kata ka jingkwa ka jungi ka long ba ki pai ba ki nong song sunong jong ka jela megalia ka jungi bat ki ba sabar jong ka jela megalia jungi kinuan ban pek ya kan ka jaka namar ba kan ka jaka ngi kwa ban promote ya ka kum ka we ni ki tourist spot hapo kan ka Henry Boy ni jungi na po nong po station nang te ka don 3 kilometer ban po hang do kala don ka singbut ni la de bu hang tu padeng nong po coba pinrung ya kan ting ban de sepo mauro sini te kan na po station main station hadu hang ni hapo pahambir kan ka lat ban wan kan ka surok nga khando kadon hadu kadon stang lai kilometer nang ni bakot ban po ha kan ka jaka te total kalong 3 kilometer kadon te kata kalong kabasok nan tagi pai ba bakin wan chari ka jaka kamde ka jaka ka bacengai kata ida long ni wan khanang yala me kan jaka wan plek ni bakin ui dala de ke jing hang ni ni don kam su bon na mangi don kam stang usurok ni la dang yo usurok obobiang tinga ngai bakan ni ka jaka kalong one of the best place nam taki visitor nam taki tourist ang kani ka jaka bagi ka patro ya ka department bahkan pekmat lem ya kan ka jaka ni bahkan murah ya ka penyo employ usurok ba nila ang no lasan nakaliang ka forum ru ila juli ya kendo ban ya tempat ya ka office jong director ban subha ban penyo no ya usurok hadu kani ka jaka nam kan long ka jimun toy nam taki sa ya ke jingjangam jong kamarian bat patengsa ya giding gisik kimreng kisin kido bat kumta terter kibede ya ke jipene jong kamarian pli yo tau mau nong ren tu phimo apale kemen tahap yati ladagin phai ha kiri babun jong kaperthei dari Thailand ketika wei na kiri kiba ruspa bah ha kaperthei bakawai na ki dao ki bakade kari kalong gabarus pa kali ni kam jungo kai perthei ki babon ki turis ki nong jungo kai perthei na keleng saudong jungo perthei unthukru na India ki babon ki turis ki le chapo Thailand ani thu ipi kawai na kamansim kawai na ki jinglong ki bakarpang jong ki ne ki nong Thailand kalong bagi beliau kita senaurit bagi beliau kita nang ban burong ni kiwei. Alayola bandit kai dalam deru nadu na kalat lingsun ketat lingsun ke airport karukom pu samrki karukom pediang ke jengki dah lapo yang kita kasa nalale yang kita jengok kai pergi ke bagi kidon kitin ke bagi keren hikmat ke pu samrki ke bagi pediang soha kat no ke bersnau tenang. Ladang gidam kino kijinge kikloi banira. Kata gadi gari Thailand. Bat hakane kari ke jongiru kari India. Aga dong satai lamingi kane ka kathem jong kari lum khasi jantia kathem ribhoi batui kui jaka kadon sibun ki jaka ke itanan
ban penitana bat bagi babun kinong jongok kai percaya ki kuat ban hari boy jongi lalangin keren kiron shibun hari khasi jentia sora gade ka bala paunam pinle chapo kita kitanya riwar kiron shibun kitaka kiba penitana kitaka kiba kering ke kinong jongok kai percaya ni poi hapo garib hoi ke jungi kamar ngarlik kali kawai na ki jaka ke bela kampau na kalian ke tourism department ru kira IC pun di jengap na ko benta ke tu ke jaka bakane om bakaya ram om tang baka petitana degi khmat ke bangipe ki turis ini na sabar ke jala apa po ke jalaru kalau kongsan kalau ke jingdon jong kene ka turis spot hamar ngar bila bagi ki mentoi kita Islam Kiron shibun ki longkemi ki basong dukan ki badi ki jingbam ki badi kuai badi sha batam ta ter ni kuwa balada kane ke jaka kan long ke jaka jumok kai bagi pajba na keleng kari bagi jala kirwan ki ban mentoi nang kong ki ban long mo pi trashna kindon ki dukan dan saya ke po kindon ki guide kindon ki nong yalam ki ban batai mene na kalian dengan pak duya mi pernah mana nak tukar association yang dikai badon kam menjelang khamtam kapana kendeng hane kedi kadon hapo jo galau kenta ban hagaju ko por la notify lomba jongka forest and environment hausne maha arajar khatsa suputri kumar arajar khatsa wan notify ya ka right now ndo pernah kendeng community reserve forest kalau ngomong sang aduk kata-kata tadi ke jong di Patma Sumaria kan kalau ngomongsan hadu kata-kata hari India hari kejonga kejongi lagi apa megelea gaskit kejonga kejongi hari ke sin ke beningkong ke pangayo orang bat kino yalam nyo forum bat kino yalam nyo ka rakyat hima MLA, MDC, bang II, hikmat, yaitu kerem lembet, jadi dia pilih untuk, but kan kering suwon, mau kejeng tubuh, jelas untuk bang merekam ban yang itu, borok di bang keren, nasi hikmat, iladap keren, kayak kejeng tubuh juga farm, kumno ke kino yalam jaga rakyat hima kaba kilia kun hadu ba kilayo ke notification kaba MLA mentan polis la tip alayo ke notification magala terkelong ke community forest dan ini ke forest jompi hipai ba bos trak cibo MLA juga BJP ke parti jong Narendra Modi la FDP Tapos sensar po Delhi. Kiyong parti ka ba? Kapur election, kipensoy ka parti ka ba persa Kristan? Ka parti ka ba? Persa Pamdomasi. Ndray kiyong ka parti ka ba? Nda coba sembor kang lagi mani borong kang Pamdomasi. Najok mangalay san bokon ngai skim man pli dukan do masih konsumsi jangan ya bam do masih BJP jadi kita jalan makalah ya do mentak ke bagi dibele jadi siasong ada makarang election ding lang iba merol bon tan berisi makarang election kat sentrik nah hadin si arbo tarik dengan saya komunikasi berarti ngin sabu meeting apa MLA MDC ngin sawari alam bikin ng sensar chumong apa ka office ke jonga bagi engineer ngin siap baik lar ka ba light por kumbawan kai te ngan sampai light por gini awan ban inspect bangin prepare ka di PR but ya kan ka scheme ni tu pingi habat initiate baik ngin recommend dang ladat no dong ngin recommend nang ne nang government ngin select personally bat nga bari MLA MDC bat katu kan ne ngin yalam sidong bat kinong yalam nyo karam ngin select ya kendo yung Mr. Patel tourism minister sa Delhi bagin yakran ba unsa sim special the consideration in scheme bo un erma
naka tourism department na bukasan ng